تماشاوان بینەرین دەربان تیڤی ئەفدەم و هەموو دەمێنوە بەخێر و خۆشی بێ. وەکو دەزانن دوی ڕۆژا زمانی کوردی بوو و دکەوێ 15 گولانی ئەوژی بتەرکەتنا ڕۆژ کۆڤارە هەوار ji aliyê Mîr Celadet Bedirxan ku yekem cara di zimanê Kurdî de tîpên latîniyê tên bikarhanîn. Roja zimanê Kurdî li hewayên hêja pîroz bê û her sal bi kêfî û xweşî bin û şira zimanê Kurdî wê ber û pêş biçe. Waneya me ya îro ya îşev ew jî dirêjî pêdanin li waneya me ya hefteya bûrî ku ew jî li ser hevalnavê jimareyî. Hevalnavê jimareyî wek me bo we şirove kir dibe sê beş, li ser sê beşa tê belavkirin. Hevalnavê binçî yê jimareyî binçî yê wek bêje resem esasî yê rêkxistin yê kertî. Waneya me ya îro wê waneya me ya îro wê hevalnavê jimareyî yê rêkxistin bê. Hevalnavê jimareyî yê rêkxistin. Ji bo vê dersa me waneya me çend nemûne ji bo we li ser textê nivîsiya ez ê bixwînim. Xwendekareke yani jî hinek bijîn êkê wek xelkê hinek dihokê dibêjin êkê hemû salan ji aliyê Wezareta Perwerdê ve tê xelatkirin. Xwendekara êkê ev emrazê danpala a li vê derê emrazê danpala yekê nîşana bê derê bi yek wek bêjî hevalnavê jimareyî bine çi ye. Ê yekê an êkê ew êdê ve dibe di vê hevalnavê rêkxistinî. Lê ev di şêwezarê kurmanciya jorîn de ye. Lê ev hevalnav de ya hevalnavê jimareyî yê rêkxistin yê zaravê kurmanciya me ê bi taliya bi dawiya jimarê de bê. Bi dawiya jimarê binçî ve dibe ê pê ve dibe. Mesela weke bêje kesê 122 birayê min e. Kesê taliyê ve taliya jimarê ve dibe. Em ê werin li kurmanciya ku îro ew jî tê bikaranîn di nav ev şêwe jî tê bikaranîn di kurmanciya me de jî em bêjin yekemîn îro ketiye di nav de lê beriyan ha destmedgo yekê doyê em niha em jî dibêjin yekem xwendekar hemû salek me got xwendekara êkê hemû salan ji aliyê Wezareta Perwerdê ve tê xelatkirin. Eger te biqulbînî ew em jê bêjin soranî yan jî kurmanciya xwarê yekem xwendekar hemû salek lelayan Wezaretî Perwerde xelat dike. Cudahî çi ye yanî em êdê vê zêde dikin bi jimarê ve ew em pêvêjî dike an emîn. Başa ev hev bike an em an emîn. Yekemîn mesela an yekem. Silav û rêz kak derwêş cejnata pîroz bê. Başa yekem xwendekar hemû salek lelayan Wezaretî Perwerde xelat dikirin. Em ê nemûneyekê dîtir weke bêje berawerdikirin di navbera her du zaravê Kurdî de şêwezarê kurmancî de em ê vir jî belavkirin. Vê darê em ê bi rengekî dîtir e.
از نزانم ji ber çi ev diçe û tê bibûrin divê destê min bi destê min mobayl vekê. Li saliyada dihê ya serhildana gelê Kurd hezaran silav bo giyanê pakê şehîdan. Aşa. Li saliyada dihê yani li saliyada dihê ya serhildana gelê Kurd hezaran silav bo giyanê pakê şehîdan. Heger em vê وەکە بێژێ بێخن سۆرانی و ئەو ژی بێژێ لە دەهەمین ئان ساڵیادی ڕاپەرین گەلی کورد هەزاران سلااو بۆ گیانی پاکی شەیدان لە دێمین یعنی دەهەی ژمارە درا دەهەمین ئان ژێ باشە دەهەمین ئەدا ئەمەش بێدرێ بژن ئەو دەهەمین ژمارە دەها دەهەمین ئەمین ئان دەهەمین مەگۆ ساڵیادا دهێ کورمانجیان ساڵیادا دهێ باشە وەڵا پرۆبلەمێک هەیە درێدا لە دەهەمین ساڵیاتی ڕاپەرین گەلی کورد هەزاران سلااو بۆ گیانی پاکی شەیدان. باشە ئەم bi cudahî dinavberêdan me bo em ê bikafînin û em ji bo ya yanî em heta weke bêjê hevalnavê jimareyî yê binçî bêxin rêxistin em ê bikafînin bi dawiya jimarê vedikin yan di soranî de de em an emîn pê vedikin an hemîn pê vedikin. Başa cudayîk dikir jî heya li vê derê li ya kurmanciya jorîn de kurmanciya Bakur û Rojava û da nav li pêşiya nav xwendekar nava li pêşiya hevalnavê jimarî hat li pêşiya navê yekê hat. Başa li vir de di soranî de yekem xwendekar başa li vê derê hevalnavê jimareyî yê rêxistinî li pêşiya nav hat. Başa ev aya henî amrazê danpala wekî amrazê niye li divirdetê xwendekarayekê an heger nêr bê pêbêje xwendekarê yekê. Amrazê danpal ji bo regezan mêr an mêr dikeve di navbera divir de dikeve di navbera nav û hevalnavê jimareyî yê rêxistinê de. Başa divir de hevalnavê jimareyî divir de çi didê xuya kirin rêzbendiya wî xwendekarî wî navî didê xuya kirin rêzbendiya wî an pileya wî xwendekariyekê yekim xwendekar ewa pila wî de an dowem xwendekar sêyem xwendekar xwendekarê sê ewa pila wî destnîşan dikî. Bi alîkariya amrazê danpal a an ê ev bo amrazê nîr e ev bo amrazê a nîr e. Başa yema wek bêjî berawerdkirin weke berhevkirin di navbera her du zerava de me ev her du mînak ev nemûne me pêşkêşî wekin. Em ê niha bi dirêjahî li ser vê babetê em ê biaxivin. Başa
هم میناکر بیتر جوارا تشکیش بکن. أدنى میناک جبو هوا آنی بيجي خاني بينجي أبدا أمراض دانتالا كتبنا برا أفرنامج جمالية خصن كتبنا براوي وفي نابج جمالية أبنا خاني وقت بيجي خاني دفرت تشيا نيرا نانيا زماني كردي ده خاني بينجي ما إيه بينجي ما بينج جمارة بينج ما كلا بينجي جبو ريزبندياوي أم ناس جبو ريزبندياوي جبو بلاياوي أم جبو دست نشان كن أبا بفي أوالي بينج بو بينجي ج هبانا بجماري دي بينجي بو ريك خستني أب نشانا إيه ما بيفكر یا دیتر اوا هم قوتیا اشیا امراض دانتالا امراض دانتال باشا ببورن نکی دیشی ای بونيرا وآ بو مية بو ركزي مية باشا خانية بينجي مالا مية ويششي مالا براي مية باشا او تتكاري بيجي ايششي اف حتى دفرتا حتى دوباره كرين دما وري دوباره كرين تي بكاري عن كاريا يي دفرتا جبو امرازي دانتان يي نيرا اوجي ويا جبو ميا مثلا ازبيجم خاني بينجي مالا ميا خاني امي هنا في امي امي تشتكى من تعلم بيجي از بيجم مثلا فرد امي قولا صور ام قولا بينجي قولا سي
گولا سێ گولا سێ یاننا گولامنا یا هەفتەی یا خوشکانی باشە ئەم li vê derê eviya ya hate bikaranîn neyê ew jî başa îro nizanim problemek heye di virda şaşe dişê di vê destên kêferî hinekî problem heye başa emê hinekî destûra wê em ê binivîsin em ê destûra wê binivîsin îro dixwîrê problemek ceme heye şaşa diçîwtî gelekî divê hercar destên min şaşê vebîn silav hebarê hîja em ê rast em ê geda destûrê bînin destûra wê hevalnavê hevalnavê jimareyî rêxistin hevalnavê jimareyî rêxistin ew hevalnava kupleya xwe kupleya xwe kupleya hejmartina xwe bi şêweyên rêkxistin ew hevalnava em ji bo we bixwînin hevalnavê jimareyî rêxistin ew hevalnava kupleya hejmartina ya xwe bi şêweyê rêxistin yan rêzbendî radigihîne bi awakî rêxistin yanî yan bi şêweyê rêzbendî weke me bijî duyem sêyem çarem eva rêzbendî ye yanî radigihînî di şêwezarê kurmanciya jorî de di şêwezarê kurmanciya jorî de jimareyên rêxistin bi alîkariya paşgirê ê tê durustkirin ku diçe li ser domahîka hevalnavê jimareyî bineçî bi alîkariya me got yekî yek dê yekî di şêwezarê kurmancî de bi alîkariya evî paşgirî ê tê durustkirin
ده هەمووکی دا بە ئالیکاریە پاشگیر بە هژماری باشە پاشگیری هژماری ئەو پاشگیری هژماری وەک ڕێژەی بشێوە مەسەلەن بژین یەک بنەرجیە دەبێ یەکەی ئەڤ بنەرجیە ئەڤ ڕێکخستنە باشە شەشی پێنجی لێ ئەڤە هەنێ ئەف هژمار جارناتێنە گوهرتن ئەمێ دەستورا وا هژمارە ئەمێ ji bo şirove bikin ew hijmarê bi tîpên bizwîn tên bi domahîkirin hinekî weke do sê dozda sêzda ev bi tîpên bizwîn tên bi domahîka wa tîpên bizwîn e wek me gotî tîpên bizwîn hûn zanin tîpên degdêrin aya îya êya ûwa ev tîpên hinên ev tîpên bi alîkariya tîpek dîtir derdikevî em ê werin tîpên bi kurdî hijmarên bi kurdî yê bi tîpê yê bi tîpên bizwîn a ê ev divan tîpan û an î di dawî dibin bi van tîpên bizwîn dawî dibin em çawinê em navbenda yê dikin di navbera hijmar û paşgirê îda hijmara ava hinê navbenda ê û î wekî em bêjin jimara sê ava vî rengî dibe çi dibe sê başa ava jimarnava rêkxistina başa ew ê bi van dawî dibin başa heger bi van vî şêweyê bi rengî dîtir yê bi tîpên bizwîn bi tîpa bizwîn û çûk binivîsa ewa Berban TV ez tênakim piçûk nenivîsa başa em bi tîpên bizwîn ewa û yê bi û dawî dibêt weke dû eva dema tu bêxî jimareyek rêkxistin tê çawa çêbikê di soranî de problema belê soranî de problema heye eva hinê têvî wê û kurt bike tê bêxî weke kurt başa te kurt kir divir de tê navbenda û bêxê di navbera jimarê û paşgirê êda wek bêjê dû tê bêxî çê tê wê kurt kê te kurt kir te anîne
ببي دوي باشا اف تيبا بزوين او تيبا بزوين يا او بفي شوي هني تي ريكستن وقت ما كسي صدو بيستو دوي كسي بونا بونا امي مناكا كدين بيجي كسي صد وبيست ودوي هجمارة افحمو هجمارة افحمو هجمارة كسي ببورا كس أبنابا كسي صد بيست دوي هجمارة يعني دم دمات بير يخستني اي افاقري بداوية هجماري بتوي بداوية هجماري بتوي ودو لقي دوها دو أفا مكو أفا هني أبدو تيكوت كرمت بي ونا دنابرا وادا اوت كبيرة بي دوي عشان دوي از بجم أفا ما أبجي شروع ذكر يعني جي صوراني دواني عن دوان بذي شوي يعني جي حقر كرمانجا جورين أم شروبتن دوامين دوام باشا أما ولي أجر أف أجر بتيبا بزوين تيبا بزوين إيه هجر بداويها وكان دوزدا سيزدا أف بتيبا بزوين بداوي بيه يكسر تيبا تشاور شيء حتى تبيشي يعني سنين تدكاري بيجي دوزدي أباني سيز دي باشا أد تيبا هني إيه يكسر إيه باشا هكذا ببيتي دي يعني अब भी रंकिया बेजे दस्तूरा दिते اما في دستوری جی دشه وزار کرمانجا جوریدا يعني کرمانجا بانی وكا کرمانجا من بتخافن هوانا بجماري ريخستن حمود ما دكذا بيشيانا حمود ما دكذا بشت ناف دكذا بشت ناف يعني نافي عند الزيارة بيجي جزام كويدتو هذا بيشي نافها ناف عند الزيارة باشي جماعة باشا مگو بو امراضي ميرا جبو امراضي وكا امراضي دانبان ميا باشا لي دي شي وزارة كرمانجا جورندا نافتي باشي شتي هجماتي هبالنابي هجماري ريسكنيتي وإلي زيدت أباهني زائد رجزني عن جبوني همي
هجماتی و ای بێدەبێ لێ دێ شێوەزاری کورمانجیا خواروودا یانی یا ژیریندا وەک سۆرانی کەلهۆری ئەو ژمارتێ دوورە نافتە ژمار دکەوێ پێشیان باشە ئەمەی وەک بێژی تریبینی یەدیتر ژی ئەمەی ji bo we pêşkêş bikin ji bo we ser hê ببورن îro problemek heye ewa şaşa diçe tê nizanim ji ber çiya em bêjin eger navê hijmartî di ristê de bê dûbarekirin navê di ristê de wekem got mala pêncê mala pêncê xaniyê pêncê mala min e yê şeşê mala birayê min e Dibir de hata dûbarekirin ew xanî hata dûbarekirin bo regezênê bo regezênê dûr de a an ya tê bikaranîn û bo regezênê ê an yê tê bikaranîn başa me got xanî em ê bêjin دوی مالا منە یê sê me de eger hata dûbarekirin me yê bikaranîn an hep bînin ê sê wek bêjî bes baştira yê dike werê bikaranîn aniya an yê ne aw ê ji ber ev tîpin yani ava tîpin yani lê her nîşananê lê didin lê tîpin yani baştira ew bûn di kurmanciya jêrî de wek bêje soranî de em bêjin heger jimar bi tîpek nebizûyî bi kar anî mesela weke yekser tê çê em pê vekî an emîn pê vekî an tê bêje yekem an yekemîn ev paşbir ta yekser te pê vekî lê ew jî weke heger bi tîpên dizîwîn bê bi tîpên dizîwîn bê mesela em bêjin weke em bijîn ne soranî bijîn no eva hinî em bijîn jimara no ne wayno no em dijîn ne ewa bijî baştira di soranî de bêjî ewa no yem pê vekî an nuhemîn an nuhem an nuhemî başa ewa divir de bi tîpê bizîwîn û hata bidawîkirin
جبر دو یمین اگر پشگیری هم و همین ببتوی بناببری نینا بو نمونه دو همین اگر تا کرتی دا تیبا تو گوهرتنت کاری نیخیتی دا بزوین به نه بزوین به يعني دما تیپا داویه جهجماری بزوین هات تو دکاری یکسر تیپا هی بخیده دا هم آن همین باشا وکا دو همین آن دوام آن دو همین سهم آن سهمین باشا اف بفي رنجي تدكاري بروبلم ددنينا نابا لشونا هفا نابي جماري رفني هفا نابي جماري بكاراني چه نابي لشونا نابي جماري يه رخصتني جبور رزبندية دي خوي دراجيني چه نابي نابي سادا يه بنشي وري بكاراني چه نابي افنا بنشي لشوناي لتخصن مثلا تنابجي ان دزياري بينج جزام كوي تنابي تبيجي خوندكاري يك جعالية وزارة پروردي وتي خلات كرن هر سال افا تنابي دويت بيجي يكي ان بصوراني يكمين خوندكار بويرنجي ده كرمانجي دا يعني باشترا د كرمانجيا وقت بيجي دمات يكمين وابكاربني باشترا ناف باشترا هجمار لبيشان ناف يعني ناف بي دم عودي هجمار بي باشي ناف وقت بيجي يكم سال باشترا تبيجي سالا يكم حتى بالشوية كرمانجيا ما تجي باشترا اف راسترا يكمين سال آن سالا يكم ندرسته نقلكي آن بصورانيشي بيجا صالي يكم بصوراني صالي يكم مجانا صالي يكم أو ندرسته باشترا في هجماري دي بيشيان مافي اگر نصاب باشا ايرو بروبلمك هيبو از براستي وانا كرت يا بنجي كرت هفانا بجمارية كرتي اوجي بجوك يعني من تمام بربا او مثلا بجي نيف سيك يك لسر سي هذا ين افجباب بجي ين كرتي اف سيك چاريك يك چاريك مثلا چاريك او پاشلی امی پروبلم کیا ببورن امی بفي اوای وانا خوا بداوی بینن حتى شبك ديتر حتى حفتك ديتر هم ببینن هر بمن خير وخشيه دا سلاف الرز بو تماشا غاني ريجا بمن خير وخشيه دا